Abataka hamwe n'abahinguzi barebwaho barikushahura ebintu bya bitaka kwasire muriro ubu barinzire emotoka y'okurazya omuriro ya polisi. Kwonka abatuura bayoreka ekiniga n'okushasha bwanyuma y'emotoka y'okurazya omuriro kukyererwa kuhika aha mwanya bagumize ngu ebi byona byaba bitarasye kuba bashikire aha mwanya omu bwire. Omwika gwatandika kurumutse kutandikira hansi kyokumanyisa omuriro gwatandikire omufurija omunanka egy'omusiringa hansi tujwaho kugira ngu abantu aba bari aha mwanya tutaragaza tushika omu duuka tutandika kwihamu ebintu tutuma za fire extinguisher zaziri haihi ezimwe tusanga abantu bataziine yaho edakiika nka 50 zahinguraho omuriro gwaba omuriro twareeba omwika tawuni yoona yaba omwika twiza tutanga kushohoza ebintu kusevingaho ebintu ebimwe. Abaana bagaruka bajumirira polisi abo butakora mirimo yaabo ei bashemereire kukora nk'ogw'okukuuma abantu n'ebintu byabo. nyowe nagira obusaasi bwanyuma y'eduuka ya mutahi wiitu ya dotcom eza kukwata omuriro bakaterera polisi ize kutuyamba ikabanza ikatudireyinga kumara almost esaaha yoona. Wokire ngu eriizooba bagira ngu Besigye yaryo muri Isaka nemamba mbarana na Kampala zanzikwayo zizire kureba Besigye oga kugira ngu hafire ebintu by'abantu polisi yakyerererwa kwiza. Abataka nibashobora ngu gavumenti obw'ekuba nebihamu omushoro aho neerahuka nangwa n'obumwe ekuma abantu kwonka aha nshonga nk'ezi ez'ebigwererezi nibakora binkwatiire kireetera ebintu by'abantu byahwerekyerera byahendera bifiire. Nize n'ekintu kimwe abantu b'Isaka polisi obwire obuyamara etakakira nibagira ngu ekimotoka kikuza kuraza omuriro ngu tukiri omu maizi ngu tukiri muki obwire obutwamara nitutaasa ebintu by'abantu eduuka ziriho nizisya polisi bariho nibareeba motoka ya polisi gavumenti basemere kwihamu oburagajavu ebintu eby'okuyamba abantu ba buriizu bakabiteeka haihi ahakuba egi niyo emisoro yaabo niho barikurya nizo sente zigura ebimotoka bya polisi naki. Aba bahendera nibashaba abebembezi baabo okufayo munonga okureeba ngu babashakirayo emotoka ezindi ez'okuraza omuriro omu district bwanyuma y'okushanga ngu nka Bushenyi district biine emotoka emwe y'okuraza omuriro. Ona ebintu byaremere ona na emotoka y'okuteera amaizi buri osanga edistrict eine emotoka emwe kandi nabwo osanga n'amasita gatarimu n'amaizi mutugarimu amaizi agukuruganyarazinga gabusha mwene ekintu kyasiisikara batuyambe ba MP bokuza parliament kubagana sente barabye bakwere kugira ngo bagere eki byabayambaga abantu nito bagume bagere ko batuyamba ona abere mubazine emotoka y'okuteera amaizi nayo mwene kuronya wiyerekanye nayo anakurwoki emotoka y'okuteera amaizi yonka yabara barete gibo kwamba sombesa amaizi kuba kwamba twara omubugenyi bw'abantu nankai. Abe byokwerinda baba bashikire aha mwanya kutwaza kurugiraho kandi abantu baba bakiyo nibashahura ebintu ngu bitakwatwa omuriro. Gashaka Olivia nasaasira ahabw'ati ahari Wisdom omu Bushenyi.